Үтө күнінен күнді көрәчілер бөд. Сыллата тық хайстывата бейдойды бұтыға республикетер сайдан ехер. Тық хайстыватын культураларын арас сорттары, саңа сорттары бұл дойду сүрінір университеттара аян тахарын ехелер. Ондан бүгін тыйыз айылғалақ сақабыт сіргер бұл саңа сорттары олыққа келілерер. Артыкатағы агротехнологический университет өктөмнәғы филиалдығар кәрен тұрауыд. Бу университет агрономнары, агроинженердары итен тахарар, онна олус интерехинней, агротропа ден биге курдук көннөрү бу огурочуда хох жаңа эбетер огурот үйнербет жаңа нехиленяга аналлах проекттах ол проектонун кастык бутана университет үлетен камнахан туһунан бүгүн бихеха кепсига тыха хайстыватын билимин кандидата Агафья Захаровна Платонова. Төкүннен бу проект туһунан кепсига хаңа проект болор булады. Бүтөген күндү көрәчелер бет бие проект бүтүн боллагына булырыңытан сагалабып бут ол курдук бастакы выпускница бут өктөмнә филиал доктор психохозяйственных наук ден Павла Сахаяна Афанасьевна лын икен чинчемет өретемет гыжык бу тыйс условияга агротропа имени Михаила Ефимовича Николаева ден олоққа келер беппет ол курдук сүрүн сыла бу саңа технологиялары образование тө болдун наука тө болдун коммерциализация тө болдун ол тахынан тыхайсытын престижный профессиялары тахарыга оны бөгөргө түгө сайынарыга ден сыллах соруктах проект болар. Холбыра бу саха херегер күннәгә халыгы кихи сир боллагына кинес магыңа киддагына холбыра көннөрү бростой жоннор хатчылары кемчи боллади. Олен биги улахан урожайламыт бу сеналары кырытык намтатан атылыбыт нехиленияга. Холбыра быйыл сенабыт былырыңгытар арыйда кырытык уларыйда ол таханан биги арахны сорттары горсулары, кабачогу, помидору, үннәре хатыбыт, холбыра бу бигиха хәпти бәһәр условия битегәр открытый грунден технология саңа капельный полив алга кирен, өлгөм урожайламыт бу огурцы сорт веселая семейка олосминнигес диетеләр, холбыра сәңгәрәчеләр, огурцы сорт алтайский, ти корнишонный, засолочный сорт болар, огурцы сорт конни ден ти китайский сорттар бит, китайскийдер хайылдар, салатный гейм басаллар, анту огурцы сорт арамис сеңгәме засолкага олус чөйге биттере, онна огурцы сорт гейнгә ден. Холбыра антон бутаханнан би от кök помидордары үннәре бит, быйыл буллана сибирский скалоспера үчөй боллау, орлиный клюв, онна москвич бит болла. Эти сорттар боллана бу тыгысырга кокарырга курдук, бахнага көннөрү тох укрытията хох үне тураллар, онна бигеха тохыдай устойчивайдар заморозкага хәм. Аны тахана бигиттеко ике сорды үннәрде бит, россиянка, онна футстовутовый ден, өсө кабачоктары, рахны сорттары үннәр бит, төт сорт бар, желтоплодная, зебра, кабачок, белоплодная, нуцкеша ден. Хәм. Холбыра мәннек бихеха каләңгит, хынянаңгыт, сал себе халгыны хәңгит, көрөк хөтен истәхәтен сөп, бихе хаңа технология битен, кайда халыкка келәрәк битен, кепсәк битен консультация бирәк битен сөп. Оны һәммә хүренә. Һеге бәгат манна, холыр ки бу беринде көрдөгөнә, жан огыротын көрдөгөн хәдерем сырыр демәс сирге чугахын, сысрастын, бен маннык огырот куттан огурсу помидор быхаккан сирик талты хакканди эха өскөтүн онну кут хо хайплати геңет со хайпла квартирага олор жандар манна бяга келеңет мантан үргүгөт онна астынан барагыта келеңет бяга оны мына крытый фотозоналар фотозоналарда оны сүрүн токтор бит болланы саха херин чинчерин сүтүп бар ол бу дема площадкалар бит быйыл бу селегине эддехиппите оны уже хомоян турабыт бу авиасит пока хетелек сорт виленский ден оны покровский ден оны бу хартоскалар эме үне тураллар 5 сорттар эме пока хетелектер би хойдан орду бу тавдидеги оны булланы хим бир үнүгө диханыбыт тавдитерген поливка анаматак сорттар онна бутыс сирге
поливада хоқ үнен сөбөбүттен. Бу кас гектарга үлелән олар. Бу бихи проект бут быйыл 4 гектарга олоксуйда, буларын холобра 15 гектарга олар бу полак бутына быйыл бу карапатсы ден сирге. Антон ратак буларын 5 гага олоду бут кормовой культуралар баалар эте. Үксүн онна буларын саңа неманы олоксуяммыт точно земледелияга агродроннары хаябыт, тупут. Олаты маны дроннар. Оны манды хайылар распылителяқтар, бәлері емкастақтар, 15 литрінік көтіғын барындар, ангал соңырындар, полетон орындар, биопрепараттар бұтын тұтуып бұд, саңа немаларын. Оғырду да? Оғырду болар, қолы бірі кенер боланы эти анагы технологияның цифровизация енелерді, бартамдық олеген бағынар бұттын қайдақ сыз оттақтырынды хоқты ченче беппет, онна кірі базы данный күрдік қартан ор бұппыт, эти болана комплексіне өле бол бұтта, сылфуны гітта, онна ені сағалары гітта, ағаты оның дегенен хылынай агровустарға тоқып болар заказ Минсельхоз России ден. Оны конкурска кайбыт агровустар Аллахқа келелері ден. Оны үчейдік Аллахқа кеджек технология кейді ден бейтіні. Тренеде дронларынан оғырдылуыд. Оны қаяпыд. Тоқтарда оғырдастақ. Антон боланы бұл университет боламыд, саңа образовательный технологиялар тұттамыд, онына наука сыстақ боламыд, бейі престиж бұтын дағарағаты бұд, тоғы детерген бейі доғырдадақ бұд, сүрін боланы Казахстанлары ғытта, Москвалары ғытта, Новосибирскайдары ғытта, еті сүрін Чинчер институттары ғытта. Олар таңа технология бейхіне өретелдер, бей обмен опытов құрды хиджабыд. Келдерені хабиты. Университет преподавательский. Қаддағы әтәлбәқ студионна қыты? Атын студиямы тен әлбәқ. Тоғы детерген тұғайсытын үләхеттері хем бір ғылынай тухалақ болуқтақтар, олеген әлбәқтақ болуқтақ. Тұғайсыты хайдан ехер білген? Тұғайсыты. Тәрілті дарылар, агра тәрілтелер, жағынай жаннор. Жағанай жаннор арылалар, бейі выпускниктар бұд өксін бәлері бизнесті аралар, онына Чинчер институтқа қолыбыра бейі бастықы выпускниктар бұд, 12 кандидат наук болды, актер филиал гені, 12 доктор наук болылар еті. Олеген бұл манна самы білелері, мантан білелер, сирегітті өлеләхет, преподавательдер базаларын көрінлер, білелерін Аллах теорияның әрі болбаққа бәлері практиканың бұл проекті болағына студенттар бұл дипломнарын оңырылар, аспиранттар бұл диссертацияларын сұру яқынжалылар, онына бұйы болағына қайыбыд улахан үле болбута, обмен опыта хомек әлі бұттыра, олар повышение квалификации кәлемір бұттыра, онына бігеме бұл кадрдары көрдір бүт. Бұл боланы аннар бұйыл ландшафтный дизайнердер кәлендер, под руководством Владимир Сланов, Анасинаны қаяндар, бұл фотозонаны теребіттірі. Ота күндері кейі тергеннақ кейі кәлем аннық үйерінен хөпті яқым. Қолыр тергенігер, манны кәме үйінерен бағарар болуға. Төнерген қолыбыр бұл қас үйінәйі барыта тұқтақ сочетаниялар қолықтақ болады. Олеген оны тұтығандар манны фотозона оңыр бұттары қолыбыры улахан ген, онтан ортау кәлер, онтан қылғыз ден. Ата саз рысада тылы кетті? Саз бейі филиабы тылыная тылыр. Рысаданы бол сібәкі гені болдың. Авашыны культура болду нейде курду. Ата талан бере кытын хөптү. Аталар бере. Бу манны холбара төгөрү оңорар булда хатны баларылан бере. Барын бәлер хайдыра. Холара манны. Бу тугуй. Бу никандра ден. Цинялар үмбиттер, шафранлар үмбиттер. Кыргы бай. Отол табак үмбиттер. Аллах ландшафтный дизайнер үлеләвте көстөрдү. Бу болана быйыл болана органическое земледелие ден тутабыт, пока барта илиннен хумуябыт сопутон олеген манна бары кыттамыт студенттар быт, преподавательлер бары үлеләммит бу маннык түмбүкө кале турабыт. Я буду бахна теркелди. Бу бахна бу как раз то помидордары көрөн турабыт. Муну аспирантская темалар. Маны сүрін сөзлері ханнык удобренияны, ханнык дозаға, ханнык кәмге өнер яқы хөбейден. Онна бу бір сорт москвичен бол бұты. Оны бу капельный поливден көрір бұт, капельный полив бұт. Бұйылы үшей көрдірір, тоғы жетерген кені күні отыттан қақаланыр. Онна проводтары тулы яллар. Отын
Биги условия Ленталары вернее. Хамай хөптө бәһәр помидор ханны кәбити. Биеха бу Верапипит Москвич учебит, Сибирский скороспел учебит. Бу буланы тоқпут тропаден. Ой. Мана үктәбәппит, Ой. тойери сусоты киллер яхпыты сөп дебит. Олин маны бу бас Киятан киядам кире ха тойери атака хыстан бара атын багана кирен сөп булады. Олин бар. Атаккын улардан кирек хана деп. Онны күттүк. Антол араңастер подсолнуховый поле болар. То детерген бихи месүрүн. Бу манан барык бутун хөптөттөн ол подсолнухтарга. Атын раны бабай. Жанара. Сеп просто типа подсолнуховое поле будет поливтах полар, нравится полива хохкор дөрәргенә. Бу быел хаяты бут подсолнухка сахарер токар үнерәк кормовой база бул баккаре. Холобре бихи бастыки выпускницалар бут Пестерова Елена Семеновна, Онна Павел Сахайна Афанасьевна дакастадактары ди подсолнуховое поле сахарергер үнерәбит. Онна сүйүгә институтка кахырчен. Ага, билкенер чинчиен ондоктора ди. Бу ханны сорты холобра. Аны арахны сорттар баллары бит. Аны бихи капсетемет, онтан академигим Глинуш Российская академия академига, наукаларның академига Глинушкин Алексей Павлович консультант нахпыт. Кени булланда саңа сорттар скороспелайдар яха түгүлләр баллары бит. Аны бу сорт енисей ден табылды бит. Холобра кени 11 регионга саха херегер ситере бит. Аны тичинчен көрө бит. Аны бихи университет бит агроинженердар баллар ди. Аны холобра лерахыл бихи мобильный инокулятор ден предпассивной обработка. Манак аппарат оңор бит. Инженердарым толкуйданнар. Аны били семени ыгынны биопрепаратынан обработкалыгын. Очоны били ризобактерия ден балдар онны. Олонны хайылдар үлеләһәннәр, өлгә минәйне ылыка хөпчи. Оны би хотубакты демелелибит, олар препараттарын ме көрөбүт, Ставрополдер геннерин ме көрөбүт биопрофит старт үнү беретебит. Эти саңа технология. Көндөрү токтан, чокуяр системиттен подсолнух семетин лан олотохо үнүмен сөп. Үнүмен сөп, анта бу инокуляторда тахына, олар тиол тугун срок вегетации сокращайдыр буланди, олигин биле семете турганник ситтин ден. До это тоди полной спелости семянди. Догоди терген агон икки хонуктах, сүйсүм икки хонуктах. Олин би тоха испоппыт, оны кетен көрөммөт, ханнык вариант үчүгени берди бит. Биги бутуфунан халгы кепсетиях бит, сәлбәгы баханалар әлбәг көрдөрөр бит. Әлбәг бихинни кытта бирге болун, кылгас окуют кенттен холбаны окпут. Я бихи подсолнух баханы тәркелен турабыт. Бу хорохтор ул хаттар хорохтора алак кыралар әбитти. Бу токтан тулуктагы. Бу боланы биле эпидем көрдүк, инокуляциялабы пыт семелери, каз агыс вариантнак пыт, ол егер биле бу самучи вариант мытыгар турабыт. Момантионака бу хлабра бу семете хитенерер. Бу инокуляциялабы семете болар тока тухалай. Ары оңорох путуннада, антон подсолнух бәйте бу хлабра тогон головканы лахпатына хетелитре масарыны лахпатын сөпче. Эти агроурожай артиками битинете үлеләһәлләр Василий Максимович Николаевич. Олар гөттөләһәммит бу чинчине мөкилләре хатыбыт. Оны петим көрдүк академик пут Гринушкине рекомендациялан маны күрәтен дебитә. Аллы хлабра бу обработкаламыт сир götürübüt. Ondan bu уже контроль бу көстән төрәннә махак болын төрәтти. Хлабра бу маны вариантынан бара төрәр. Оны чинчи хәҗәбит. Таны bir tenge olur bulur. Bir tenge olur doput, ona rahne fonga xabru agrafomut kukara namah sire, arı yurduk sire, ona altın on tühen sire ger, emi xada hünerigen. Xlabra bu variamıdır. Order order. Bu sütü xaratılağı. Bu xlabra tüysirge naklon mut. Bu kartık naklondak mana umunustar sire, anrata una ham ardaq kanitten, olihin manne bolar
Холбра бу любой хака кихите кайын сөп. Ол да сырын черге олар. Сырынне ларыңа сиктагы хөбүлүрү подсолнух, оны подсолнух тухата ден арыта харам амастан онна боллаганы жмы хоңораллар сөйгө үтел элбагы берин себебит. Подкормка курдук бедахтарына ахатарга би онна сөйгө анан оны огос тоте Отон скороспелый возраст животного. Кролик-то бар сирек. Че сүйе бар тегице. оны костюте да жүй. Костюте да оны кихи манна хырттана бәйте даны хынянан көрдік сыртыка сайдыга сайындарар кихи болын қалды. Алгы доқ баханы. Аны салгы кәнегидер көрдігі бүт. Бұл аспирантскай темалар бүт. Әме госзаданиянан бұл саға хирегер кеңнік тарғаммата культуралары өретелер. Қолы бірі сорго-суданского гибрид, проса, ген бар, оларух көріндер өретелер. Оны қанық срокка, бастықы срок, екі срок, саға херегер қайдақ көрдіріні оңырыр әбеті ден. Оны оланы бұл бастықы срок, бақа орды-күрді көрдірелер. Тоғы жетерген ол кәмге бор бұт сиге, саскы сиген оборон, кені боланы бұл арахны сорттары өреденілер, Северокавказскай сорттары кәліні өределер, Новосибирскай гені неген. Олар боланы қанық сорттар бұл сақа херегер үшуе боларын ден кәдән көрілдер. Антон ол үккесі опып попалана горчицаны өределер, қолы бірі сидираты ден бар. Ол оқсулы бұт отыте тұрар. Ол кені боланы борға сидират күрдік керер әбет. Очы бұл бор бұтын көрі құмақ күрдік. Олеген мерзлотна поймені сүпішәні почуден нүчілі әттаққа. Оны боланы ғумға олық көрі. Нөл ағыз брахен болын сөп. Bir сылайки ödesa максимальный кеткенче. Бу хартыяны үнерен баран баны билен борга киллер ихтахтер. Оны ол органическое вещество улхан болуктахтен көдөрөлдөр. Ата ол баһына бытыгар ортогу ми авиос буттурар. Ол бетере ми магар бут эти ситен баран турар. Оны оксоктак бут. Аны булана бу авиос бутун маннык быйыл ми кыты баһына кытыгар лопупут одерген. Асысот мәне кирбетинге. Маны барьер курдук оңороммут, араны сарняктар кирбетинерден, оны немами бары бит. Олта бу баһаны растан эмтен баранган, маны бор кутан берер. Бор кутан яха. Холбра бу сис кирбет аха. Холбра авиос мимин консультант курдук ожулон скотер хаяпыт, чинчи бит, оны школьник бут боллана. Махин басты комиссия бутта тоҗидерген именно бу преник кирбетинген. Бир Ухум байсилистах. Аллах силихалах анха хинди килбик болар дибәдә хиндигес бәдә хиндигес болар. Олен бу авиос культура теме. Осаны авиос сен санитар полиеден этелдер. Чөле У халбра кенене истахана оча баһына хандык пекнистаха ханан тох элемент ибәдән бардын көрдөрен херебит. Ол ата халбра тохпут Хортоска бут баһаны тигәр бер беккеләр ондык. Кытын сөпәһә халбра хортоскатын кытынне баһанатын үчүйдик кәдән көрө хытыннады 2 хил тухары. Холбра калия аяк боллагына авиогы истахана өңөдө арыдаманы барың соғыз болынса. Ал калия дибетем болар. Чорна ато светло-зелёный боллагына олада азота дибе болар калыр. Араңас боланы уже фосфора дибе болар. Атын ол тугары дибетин кини баһанага ки бәдә мандык. Бәдә уже бәднетен көрән бер ол удобрениятын кутынсы. Холбра инник. Антомлана бити народный уркуру токаттан билер технологиялар только бу хаңарды бу хаңа кален үнер учакка били бире ханада же олен бе студенттер бетегер барытын анук катылы хитчап. Антон биллер дейин гран баран көннөрү холбора хортуска баһаны терким даганы беребеккелери эбис испыты мен көрбөт хамдан истебет хамдан. Холбора анук олен санитар полияха ити саңа. Кратык даганы стахана баһанын тургун билер. Баһан тургун билер консуя баһа. Антомлана Сибирь немалар балдар холбора поливной системаны хада үчүйдө коңорок. Мен сырыне сири көрөгөн, аны мандык растительный баана системаны хада турарабын, перпендикулярно до вертикально деген бардын берет бит. Холбора аны сырынеге мандык параллельно турар бакын мандык турараган, эбедер мандык турараган деп курдук. Бу сезонуна тоқтаған яқа курстар деген хоқтар да кенері жана. Ото бияға курстар балдар, повышение квалификации ген балдар. Онна
удостоверениялар корочка садугуни денеме бар. Актер филиалы үйретелдер. Оны төһө биремеге бертелер. Аны окулу бир 12 час, олата 2 балтыра айын деп курдук. Нәше бите. О да бу бәтин тергенен сайыннары. Бәтин сайыннары. Багарар хайкалар, хайтыр кәйләр. Берне бар. Верехтерин сөп. Аны улин бу агроном профессияда, агроинженер профессияда быйыл хылынай үрдәнихер, аны күһүдә ханада биливит Аллах маган, холбара маган пятнелер дилдерди. Холбара наука бут кең улин манна калангет, үрәнәнгет, билилангет, актер филиалыгар, оны Арктическое государственное агротехнологическое университетка калан үрәнәннәр. Аны биоманны күрәтәбит. Онна бу студенттер бәйләре, магистрантлар. Бу магистерская, аспирантская темалары. Оннан нагы бияха амаңнага актер филиалыгар уровень барда бар. Орто өрәк дем бар, бакалавриат дем бар, магистратура дем бар, аспирантура кытта бар. Ол тохлора орто үрәгә ханары битербит. Ты хайстыватын специалиха келен үрдәтинен сөп бияха холбара. Үрдәтинен сөп, бәтин җыладың оңрон сөп, наука, ученый да болон сөп. Бионны ол тухугар үлек. Олары маннык күннәре хайкалар балар бити терген бериге хәнҗәр булак битне на элбәгә биләләр. Алла хәдәрен ха үлүгән үрәтәләр. Олар ученый да буландык. Олларны ученый бия хәле үрәнәләр. Баһалысты. Очная аспирантура бар, стипендия бит үчүгә. Олин олтаһынан бәләре проект оңрондор Аллаһы килер яхтыры сөп буллади. Холары бу проект бит агротропа то бар чечене бартен киллер, арахны культуралары итин үрәтән бит. Ол бу һигер орта үрәк дипломнара, үдүк үрәк дипломнара, научный диссертацияльный доктор бу дипломнарын бартты. Үлеләрен оңроллар, конференция кытталлар. Холары быел онус конкурс научный наука будущих, наука молодых день бир бастыкы курсу студияммыт бар. Финалга кирди. Ондан бу сентябрьга барыктак. Саратовка. Аны финалга китбит. Бу подсолнугу үйрәтәм. Именно зеленый масса ен хая буда. Ата агротропага тигер нәһле неттен тәһәлбәхки хәлен җари. Атын агротропага тигер бу сайнара җабут өксен биле продукциялы хатылар. Өксен пенсионеркалар, оскола лехтәре, брастар, бары календар асылалар кыһыңы докторлар белемнәләр консервацияның ораллар буллади. Огысуп, ту кабачок, битек ваниландара. Атын рынок санаттан тәһә оратылагы. Биринек Аллаһтан да мөрсәне. Холбара огысуп, откы огысуп. Блин, үсме хакы дияр бутта. Бигенем хакы үтерәч. Көрүңдә ике түгел быдан барыс. Ата онда себәләре хомоян. Оны бәяләре хомоянлалар да хоян ахтатал бутыннан. Кытайская булдым, ток булдым инде күрдү. Алтайский веселый семейка инде күрдү коннинге. Он помидор бу сенете мечепчики. Холора помидор сенете үсме хакы диерди. Бигенем хакы үбе эти откы помидор бу. Тох бары онысы. Ханнык городастары баллары. Оны тыква бар, помидор бар. Оток морковь бар, оны сөбөкле бит. Быйыл халдакты гөмметер. Оны картоска бар. Картоска ме хому яктыр хәтта. Картоскалар ме хому яктыр. Ал атын баһна бар. Ата капысты. Капысты быйыл үннәрбәтәк бит бака. Холорес опыт нахалли бахоли. Себе картоска хәтта магара була хатна манна. Университетка каләм бягат. Амаян барык хатан хәпеп. Сөба. Ол трапезника бар. Она тылыбыт. Бу проекты ким такуйдабыты? Бу проекты булланы петем курдук. Бастыкы выпускница бит. Павла Сахаяна Афанасьевна, онна мин. Онтон би кафедра жоннор бут. Валентина Осипова, доктор наук, Николай Ремеевич Павлов, бары кытаммат мандык проект учуе биден, олоққа келлерге кахаптен. Антон бу именно бу бастакы президент Михаил Ефимович Николай бу сахаңала сирегер актөмгө сагалды кайын битаха. Оны жигинен сүрүн токпутугар үсө агротуризм хайындары хажет холобра Россия билин агротуризм сайындар турарди органическое земледелие дендер. Олы холобра жаннар дияга хиняндан барандар огоро тахалыгын бәдере хомаян талбытынан
ije barıqtırı söp bulladı. Ата хиги онна огурок тахани трата да гаяк буллади тугунан улаханнык огурдуа путти гитти. Ага, минеральное удобрение туттабы гынарын экологическая дозага, онна ол таханан гумат калия быйыл хаятыбыт, оны ти биопрепараттары туттабытти. Колбара былырын ондук туттабыт, онан ми дозаларын эппитпин, кыту мамантионна, онна фитонорбактин препараттары хаябыт, үреппит аха. Наха тухалах тухавит браягы то куйдав кыдитаны кихера барыта огурота хух буллади оната өрүнактан алар огурота хантан келбитай киминнер битай тугдан огурдуттар неме билбеппит онтон бу маннык чинчиен үйрөтен учонайдар үйнерен тахарбут огуроттарын астарын келеңит хиге маннык бягыт хомуян же келген үйөрдө көтүдө сибехе аханан сандалыгытын кергет якырын хеп оната кыгыдер белемненен арахы тустан тумалан кенсел белир буллахыты. Оны булланы туадыр. Були агысыбыт бу сиригер теплесей молбата. Именно бихи сахабы сирин күйүн берер халгынын оны күйүн бартын онна жонор этелер же агысудан арайды буттаны квартира барда агысудан болар дилер. Аннык ана кенди карачилер бу сайыны күйүнү мичит бакат тон чукускайдан 30 метрлер сирге келенгет хомуян барыхатын сеп онотон хомуян дохуян сынжанан болар булады. Анан ныгыске берилерге мактал.